Nah, dimakan ya teman-teman. Nah, oke, kena teman-teman. Kenapa nih? Kena teman-teman. Oke, strike. Nah, lawan dia teman-teman. Lock. Nggak kena. Oh, kena teman-teman. Kena nih, strike. Kena kau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi teman-teman. Hari ini aku mau coba main apung-apungan ya teman-teman. Kita mau nyoba nyate ikan lumajang sama ikan ini teman-teman. Ikan apa? Juaro. Hari ini kondisi air agak keruh nih teman-teman, karena semalam habis hujan kan. Oke, simak terus videonya teman-teman, mudah-mudahan ini ada rezekinya di sini. Kita cari lokasi dulu. Boleh tak? Boleh tak? Ke Barau. Kate. Oh. Nah, men. Belum musim. Halo. Belum musim. Oke teman-teman, kita langsung lempar pancing yang ini teman-teman. Bismillah. Nah, dimakan ya teman-teman. Nah, oke, kena teman-teman. Kenapa nih? Nyala. Oke, kan juara nih teman-teman. Nah kan, oke teman-teman, ikan target nih. Nah, ya, ikan pertama alhamdulillah lumayan. Oke, lanjut teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lempar lagi nih. Kita pindah spot yang di sana tadi nggak makan lagi teman-teman. Pindah sini malah arusnya deras banget nih. Nggak kena. Oh, kena teman-teman. Kena nih, strike. Berat sekali. Mana ini? Nah, kena teman-teman ternyata. Nah, wow. Oke. Alhamdulillah poin lagi teman-teman. Nah, lumayan deh. Lanjut teman-teman.
Kita coba lagi teman-teman. Bismillah. Nah, situ. Dapat teman-teman. Oh, kecil tapi kan. Lumayan teman-teman tuh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman. Bismillah. Nah, situ. Kena teman-teman. Oh, kena nih. Kecil tapi kayaknya. Nah, kan? Tanggung teman-teman ukurannya tuh. Tapi lumayan teman-teman, ada asin nih. Bahaya nih teman-teman patilnya nih. Oke, kita lempar lagi teman-teman. Bismillah. Nah, gitu. Nah, dimakan teman-teman. Kena teman-teman. Oke, strike. Nah, lawan dia teman-teman. Ikan juara ini teman-teman. Nah, ya kan. Oke, ukurannya sama teman-teman. Nah, oke. Lumayan, lanjut. Kena kau. Juara. Oh, walah nyangkut.